Uphinde ukukhona la kuba khona omunye ozosuka la akwenza into efana nale akade itshela ukuthi abenza lento baphethe kanjeni lokho kukhomba amandla edimoni ukuthi indawo nona amandlala ukuthi mase likhombile munye kuphela ukwazi ukuvikela njengoba bathi babamkhulu lapha enkosini yakamhlongo udlula kuyo oNkulunkulu baqhubeka Ngikhumbuza behamba phambili kule ngikora ukhomishana wamaphoyisa wahlala phansi kwaqhokela abakhosikazi uthi baba kwabanisa amasheke uvele kukhuluma enkosi eThekwini kanti babamkhulu kulamakhosikazi bekusasa i-load shedding bazwela mfana ukwazi ukukhokela kanye nathi yehla hlala phansi kodwa bekhuluma ngoNkulunkulu manje umuntu obuka ubona inkosi ihlala phansi oNkulunkulu aqhosha kanti inkosi hawu uyinkosi uhlala phansi kwabafazi bakho wayeselalela ehlanini ihlale phansi wena suka umhlala esihlalweni wathi ngiyabuya ufuna uma ngibuya ngapho ngiphatha ukuhamba uhambe isukwana wathi ngelanga ngabuya ngalo wabuye inkosi iqhokele ekuseni ngesikhathi esifanayo iyothi ilanga oNkulunkulu nawe uthi wabuza umbuzo uthi sebenjani obabamkhulu wakho ukukhuluma lapha ngeke asivani asibe nobani manje nidi ibanga namhlanje sesibe nenhlanhla la siyadlula izwi lomzansi lela ngithi uyalibona 98.0 FM izwi lomzansi la eThekwini eDurban Station umsakazi wezwi lomzansi ngapha inhlanhla nje besidlulela nathi siyela endaweni zethu umsakazi wezwi lomzansi kodwa futhi umnikazi wamachulu funeral service amachulu sesibe nenhlanhla yokuthi ke manje nawo uma ngabe mshumayela nanka amathuna yabasiza abantu ngane yakwe ikuphi mhlambe nanga umuntu ongakwazi ukuthi awathole khona sesikhanje phezulu ngoba ibanga lethu sifuna noma ngase kuthiwa nanga umuntu uyafuna amathunu useGoli useCape Town useKapa angenza kanjani ukuthi akwazi ukwathola mhlawumbe kwethu asale sesilibonga lelo thuba ebese ngithi mina angikhaleli ukuthi join amathuna kodwa ngikhalela ukuthi ibanga umasibhekisane ukwazi ukuthi uhambisane nezifiso zakho ubuhlungu esikubonayo abantu bengafuni ukuthi afake lo masibhekisane ephile uma seshonile ethi vele ngiyazi ngeningi lahle abantu abazosala emva kwakhe kube yibo abangene ezikweletini usekungabathanda abantu lokho kungabacabangeli futhi shiya ke lokho kwamachunu ukuthi okwamachunu kuphinde kuncike kakhulu nasekulungisweni nasekubeni nobuntu uma singabisane wakho nawo uma sekuphela izinyanga ezintathu ungakhokhi mhlawumbe ngesiqale lapha singakanani isikhathi wena bakunika sona ukuthi ube yilungu thina la ekhaya kumachunu seke sithi izinyanga esibona ngazi ukuthi hayi ngempela lo muntu akasezi zisihlanu sikhiphe emva kwa 5 months futhi nakhona sibheke sikhiphe uma uthi usafisa ukuzoqhubeka kwabini singabizana ezimbili namasonto ey'ntathu nje indaba yakhe ayisakhuluzi nje asithi ke nakho ke sekuyenzeka uyashona ngaleso sikhathi kade ukhokha kahle uma sigcobisana wakhona ukunikana mawukuthi ushona kusuka thina la ekhaya siyake sikukhethise ukuthi khetha uhlaka mangikhuluma ngohlaka ngikhuluma ngebhokisi noma imbuzi noma ukudla kuka 2000 rand khona kanti ungasakhokhi ungaselo lilungu kodwa mawukuthi ukhokha kahle iminyaka yaze yawu4 kuya phezulu kodwa wasuhamba usuyahluleka ukukhokha siyake bese sithi umndeni wakho ukhethe ibhokisi okanye imbuzi okanye ukudla ngoba izona zinto ezifika zenza umncwabo umshinde kakhulu kusho ukuthi nina amathulu niyakwazi ukuthi umuntu noma ngabe kuthiwa ube kade sephelelwa amandla endleleni emva kweminyaka emithathu emva kweminyaka ewu4 kodwa futhi lowo muntu anisho ukuthi ngoba beselikhokhile wesiyahluleka senyamlanga niyabona nende nimfukamele yabona mawukuthi uhambe mhlambe unezinyanga eziwu5 ungasakhokhi kodwa kade ukhokha for 4 years lento ngiyithathele emagameni enkosi
Nkosi uNyazi umikhala ngokuthi umuntu ufuka khokhe kahle kumuntu ongcwabayo iminyaka eyishumi ngenyanga eziwu3 nje umuntu egule ngasakwazi ukufinyelela usenenkinga ngasithi no uNkulunkulu uyakhuluma asiqinisekise ukuthi siyaligcina lelizwe uphinde kusizeke ukwenza izinto siyabafana balayikhaya ngoba siphinde sambe siyolalela ezulwini ukuthi baba kuthiwani ngalento besithi inkosi ayila enza nje la enza nje iphethe imqondweni iphethe imqondweni sinobhokisi lethu elineshalofu phakathi umuntu esike simlandile ungena kule nto eyishalofu ibhokisi leli ngaphandle leli libona lobukhazikhazi akalitheli nje ukuthi mase kufika umangcebeni sidonse insimbi lezi kuphume ishalofu sathi uhlakale kusihambele le nto wena ikhokhela 12,000 umngcwabo wakho thina sikunike nje bazosikhupha ngoba abantu abamthanda umuntu osuke ebanciphisela iprofit kodwa ukubuyela kulokho kade kubuzile ukuthi uma umuntu efisa ukujoyina ngeke ngithi mina thatha inombolo yethu usuwathape noma usifonele noma usi-SMS uzosho ukuthi ubani ukuphi nendawo ngoba ama-ofisi ayasabalala yebo singangaba khona ngakini kwamanje kodwa kwazi bani mhlawumbe next year sibe sesikhona ngoba thina yonke into esiyenzayo kanjalo siyayicela ezulwini uyazi ukuthi ngisho singaba abangcwabi sibe u50 siyabafana baleli bandla still ngeke size sikwazi ukubaqeda bonke laba bantu abafuna ukusizakala abantu abakiyeke ukuba nani nesilwane ngeke uzobaqeda abantu emhlabeni inombolo yamachunu funerals uzoyithola na ku Facebook uma uzoyithi amachunu funeral services uzoyifica inombolo le e082 3520 367 hayi ngani zakwethu yilo le ukuthi ihlangene uyabona lokho manje angiboni iNazaretha kodwa ngiyabona ukuthi ngiyathanda ukujoyina la amathunga ngabe amaNazaretha noma kusiwona umfogoba kade ekhuluma ngaleyo nto kwizwi lomzansi ukuthi siyabangcwabela abantu abangendethi ngoba emhlophe kodwa kusuke sekuyithuba lethu lokuthi masiqede ukubangcwaba ukuthi siyabashumayela ngiyambona umuntu esimfaka ebhokisini usazoninika inkinga uzonihlupha lo muntu sishiya izwi lenkosi ukuthi hambani niyomenzela ithikithi lenze ukuthi nicela ushamba busisi futhi babeke abanqaba kuba ukwenza lokhu uzobuya etatizwanga nti kuthiweni lalela-ke umbukeli wethu eKZN TV2 ubuhle bonyazi online TV lalela ithuba leli engicela ukuthi ulisebenzise embukeli wethu lapho ekhaya lisebenzisele ithuba nangumuntu akanazi incwadi zokudrive sengazi ukuthi nakho niyaxazulula nathi singaba kwa KZN TV2 besidlulela nje sesibona ithuba elihle lelizivele nangumuntu akanazi incwadi zokushayela uyakuthanda unayo imali yokuthi ayithengele imoto uyafisa ukuthi mhlawumbe akanayo imoto akwazi ukuthi athole umsebenzi wokudrive mhlawumbe ukhodi 10 ukhodi 8 ukhodi 14 nimsiza kanjani umuntu njengalokho asiweneza abantu abawu5 abalenazi abazoviwa lapha bachuma ohlelweni zobakhetha wena abawu5 kodwa kube umuntu ozoba seduze noma eThekwini noma eFree Town noma ebranchini eSenanda eMtshebheni noma kwaBesta kube umuntu ozokwazi ngoba lapho-ke asikafinyeleli kulezi ezinye indawo ukuthi bafunde lapho kodwa dinga iy'ncwadi bafowethu amachunu driving solution i-driving school eshibhe okudlula onke ama-driving school engiwaziyo mina eThekwini yabona ne njalo ngenyanga siba neyipesheni ngo-1,000 rand sithi wazokwenza ilayisensi ufike wenza ilenazi wenza ama-lesson of driver sikunike nelolo sukuzokuya ngalo testing yelanga lakho lokulandela konke lokho masikwenza suke sikwenza nge-1,000 rand akazi-ke noma bazokushintsha yini ngo-2022 kodwa bekusenjalo ukusukela ngo-2017 kulokubuya njalo bekungakazi kuze kushintshe ngofakazi walokho ngani zakwethu bakhona bayithola iy'ncwadi naw ungayithola umehluko ukuthi-ke wona uzothi amachunu driving solutions ku-Facebook la uzobe usufika khona-ke uyithole nalezi iy'nombolo zethu ukuze ukuthi-ke ngiyathanda ukuthi ngingene uzobe usuthatha u-071 317
2196. Imnandi ke lenkulumo chini ngoba noma ngathi umuntu izwe ngoJanuary noma ngoMarch noma ngoJuly usazeyithatha le number ifonele ethi ngicela ukuzwa ukuthi kule nyanga ezayo isithini special esikhona. Inyanga nenyanga amacho driving solution. Bakhona abantu abahlekayo abajabulayo ngazo. Ngaliza kuwe. Ithuba lakho leli. Nangoke manje umuntu usayibukile iKZN TV2 waya ku YouTube wa viewer wayibona. Wangena ukunya ubuhle bonyazi online TV nakhona ufika wangena wathola. Usazwile ukuthi ke angakwazi ukuthi awini enzile nazi. U-SMS la noma angathinta phela inini kwa TV 063 ngibhalela ebese mina ngiyabakhetha nizobothi nibabuza noma nibawinisana mina ngizongilethela selithi nawo abantu awu5 awusizele bona mina ngiyosengibasiza for free angazi mina angisazi lalela nayi driving school ilahlile umukeli wethu ekhaya ile nazi ilahlile wena into ongayenza hamba phela ushona lapha yakho uyoviwa lapha ya kwiKZN TV2 uhambe ukubuhle bonyazi uzokwazi wena ukuthi mawusubukile ukuze uyithole wena iya ku 063 715 63 ayibo nangu umuntu eselahlekelwa inakhunja yakhe ziyakhala 063 715 7317 bese ke wena uya SMSa usho ukuthi ke uyithathe ubuhle bonyazi online TV noma uhambe waya kwiKZN TV2 wafika waview wawusuya subscribe ngoba mashayeli mabili nje asenze kube u6 ukwenza ukuthi kube u3 ngapha kube u3 ngapha uqedileke nakho bazoba bathathu ngapha ubuhle bonyazi bazoba bathathu kwiKZN TV2 kodwa inamba yiyo yona le thina sobe sesithatha sesinikeza nangu baba umshumela uMajola sesimtshela ukuthi lo oqhamuke kule channel iKZN TV2 lo abathathu bazophinde baqhamuke kuphi kulapha ubuhle bonyazi siyayibongela siyabafana bonyazi